nti abantu ababaire baba mu Idinda n'okwetoloola Busoga and Eastern at large akaseera oti ni kano wano wali baire tuli mu kweteekateeka okwasho etera okubaawo omwezi ogw'omusanvu aye mwidde wano nga wazza kirijja mu maiso olw'ensonga twafunye obuzibu abantu abeegwaniza sho eno era nga beba balanga okugifunamu nga kikulemberemu ni Mr. Muteekanga George, Commissioner wa Private Schools Ministry of Education, naali kwegwaniza mu mbeera ey'omulyalya okuba nga batoola sho eno okugitwala eruweero ekitundu kyebeeta Bukalasa. Era mukidde bulungi nti sho eno ebeera egezaako okwatractinga abantu babitirivu okuva mu East African region nga nomuli abalimi abasuubuzi nomuli abalambuzi nomuli ba promoters era gubaire nga muzze nti kasita gutuuka ogw'omusanvu ng'era culture nga buli omu ayidde kiweera mu Idinda aye kibaire tikishapinga bushapinga kalenda ya region eno aye kibaire kigasa kinene eri ekibuga kino Idinda ni Busoga ni Eastern okutwalira awalala era nabaire ndi awo nga nfuna amawulire nagafuna ekiseera week sort isatu nagazaako okuba nga anoonya minisita n'atuukirirawo bekigemaku nga ndi kwenda decision eyo ebe nga tetwalibwa serious nga tulikwenda show agriculture show exhibition esigale ng'esigalawo wano mu kibuga Idinda aye n'atuuka ekiseera nga ndi kulwana aye nga obuyambi butono n'okusalawo okutwala eddaala ng'omubaka omukyalo w'ekitundu kino okuba nga ntaawo embeera ey'okuba nga n'olutawulwira wano mu bantu ba buliido okubasaba signature okuta ku petition yaife ebe ng'etwalibwa mu parliament tube nga tuteesa ku nsonga eyo nakubona ki engeri gye tutosigaza mu sho yaife kantwala omukisa okuba nga nsimba bakulembeze bananga abali wano akaseera kano bamemba okuva mu business community eya Busoga, Jinja and Eastern bamemba ab'omugaso ino okuva mu Grace ntwala omukisa okubasiima n'okubaniriza olw'okwidaano amaina ninze manjeri kye bakutiika omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda ate ekiseera n'ekirala ninze shadow minister ow'ensonga by'obusuubuzi n'amakolero nti sho eno it is estimated ebaire fetchinganga close to 2 billion ng'era esente edo dida mu kibuga Idinda ni Busoga n'olw'ensonga eyo kitegeeza nti bano abantu ba buliido ababeire bastrugglinganga to make ends meeting nga bagifunamu kijja kuba nga kibakosa ensawo n'ekindi kitegeeza nti bw'ogitoolawo oli kutwala 2.5 billion oli tutoola wano mu kibuga Idinda Busoga odiize mu bitundu ebindi ebya Central Region olwedde omulimu ebintu ebimala okuba nga tukompayalinze ni wano era nze nga yemundi ndiwebandeta omutembeeyi ndikwenda okuba nga ndi wano okuba nga ndogerera abo bamufuna mpola ababaire bafuna mu kintu kino omwana omuli abatembeeyi n'omubuli batuwa guides around Jinja abo beenenoyere kuwamanga n'abantu bendi kwogerera olunaku olwaleero ensonga y'okubiri katujja ku nsonga ya education factor mukiddi bulungi nti abaana baife babaire basomanga bintu bya fiero ku isomero ebigemagana ku by'obulimi ne science aye we baida wano babaire bafuna omukisa munene okuba nga bongera okusoma n'okutegeera ebijja mu maiso kwabaire boogera kuleke nga tibaidi bwefaanana wewe boogera ku cultivation okukyusa ensigo byona byona babaire bafuna omukisa baide babona nti ekino ni kino
ayo gwe omukisa w'endogerera bali kugutwala ate nga gye bali gutwala eruweero olwadde eriyo government institute gye beeta Bukalasa Agricultural Institute ng'era institute eyo yali funded by government era neemukudisinga obunene wano mu Uganda ekitegeeza olwadde balina kye balina ate waaki ekitone ekiri wano e Busoga kyona kitwalibwa mu mbeera eyo era ndikwenda okwogera okubategeeza mbayidukize nti woba olinga sub-regions ez'endawulo mu iwanga muno nga ntandikira ku Buganda erina Makerere University erina Kawanda ni Bukalasa byonna byogera ku bya bulimi wetujja mu Ankole eriyo Mara University of Science and Technology era nga bonabona basomesa abantu ebya science wetujja mu Rwenzori erina Mountains of the Moon University wetujja mu West Nile eriyo Moon University wetujja mu Acholi eriyo Green University wetujja Elango eriyo Lira University wetujja Teso eriyo Soroti University wetujja Bukedi balina Busitema University so ndikubuuza wano e Busoga ki ekisigayewo kubanga ne University ya Busoga University gye twalina yona yavaawo yatuva mu ngalo mu mbeera oti needo so kyabuswavu ino it is a big shame nti nekino ekira ekisigayirewo kyona kiri kutwalibwa mu mbeera ey'okweyendeza ate n'okwogera ni eremu olwedde abalina bye balina sogera ebiro bya Kiira babitwala bayida mu ngeri nti banange tuli kwongera ku kapasite y'amasannyalaze buli omu afuna aye wendogera ni wano mu kibuga Idinda nga tebakoba charity begins at home amasannyalaze ebyalo ebisinga bisa amasannyalaze ebyalo nga Munawangoma wane Nakabango ebyalo almost ebyalo 45 bisa amasannyalaze wano mu kibuga Idinda wegasibuka n'olwensonga eyo ebyo ebiro byafa katubitwale nti byafa ate era tutwafunamu so kyoba tulirwanira kino ndikwenda n'okutegeeza abantu abali tuwuliriza nti Busoga eno once it was a food basket Uganda's food basket for generations aye buti bajja bayongeramu ebikado abantu balina ebikado mulimu ebikado bwamala okubirima ndikabiri sugar bill eriko betya banange tubenga tukola tuti tubenga abantu bafulume ekikado almost era bwe ndikwogera saawa eno owekyuma nasalawo sente daawo omulimi ekitegeeza eyo ife ekyokuba food basket ekyo kyatuwaaku n'ebikado byetwalira ku byona bideemi gavumenti ebayo abantu so abali tubona ndikwenda okubuuza nti abatwaire show nga bakoba nti tugyetaaga tetugasa bano abantu 50 ate nga n'emikono gikaida abava mu kitundu kino nga bali kuwakanya sheeno baviirewa ekitegeeza ekintu kyemuli kutwala abantu tibeeteefuteefu kitwala ate obuyinza buli mwife abantu n'olwensonga eyo mwiza ekintu kyaife tukakyetaaga era kantwala omukisa guno okubanga nkola prayers guno wamanga n'okubanga ndeta abantu ab'endawulo okubanga batujoininga ku nsonga eyo ntwala omukisa okubanga ndikweta buli stakeholder yenayena mu Busoga buno Idinda mwide muveeyo bana wano tutuli kubagalulwa nti era tuli kunywa mukacyayi tulikuyisa bifu badada baife baleka ekintu kino butulwa musirika muli kwenda twogere ki webanatwala show nga mukoba nti twalibwa nti twali tulambaire titwawulira lwaki timwida mwatwegaitaku twalanirira ensonga eno era olunafa wano nditambula mu district donadona ediri e Busoga okuba nga nfuna emikono ku ba LC5 n'abakulira ebyobulimi mu districts ed'endawulo so mwetegereza abo bonabona batenda ata ku mukono ku nsonga eyo nga mutegeera n'abatali kwendeza Busoga kalungi kona imwe nimwe abalala imwe abali mu kwetaba mu kutoola ekintu kyaife wano nga ndi baakuka background ya katono ekintu ekiriwo Mr. Muteeka nga George
Commissioner of Private Schools mu Ministry of Education. Oyo ni Kazala Bulwa ow'okutwala Sheri. Management ya wano yafuna omukisa yaida baida mu ngeri nti twawule sho abasomi bonka n'abakulu bonka. So yafuna omukisa ogwo yaida ku wano yakoba nti ayo tuteekateekaza mumpe ku 10%. Mama we yali ku gate yabona nga akasente kaida bulungi. We yabona ekintu ajo nga akasente kali kwida bulungi ogwaira ku yakoba nti wetulaba okutegeka mumpe ku 30%. Bano bamukobawo mukulu wetunakuwa ku 30% ife tunasigaza ki. So ye kandabula yaniiga yakoba banekyo katwala ekintu kino era kyova bona ali kwetala ali oli mubona ku TV konako ali kwetala ali kweta mwede bukalasa aya kimuli mutawanya kulya obuzubu vile kukulya Mr. Mutekanga taiguta. So n'olwensonga eyo ife ng'abasoga tuli banivina ali Mr. Mutekanga era nakobya era abasoga nti Mr. Mutekanga yetaga kulawa bulawe kubanga azza kyatwendeza kyona kyona omuwudu guli muletera kubanga tukola ku ekintu kyaffe ekirungi tutwalaire boozi eri obwakyabazinga bwa busoga. Obwakyabazinga bwa busoga kino ekintu kiriwa ife baba wabewe kiwandiikibwa nga kyogera ku nsonga eno kubanga ekinafaayo baida kutya okulinga mu kanwa era yena abatira okulinga mu kanwa baida koba nti ekintu kisigale wano ebusoga. Era ndibasaba baba Katikkiro muva walansekere wabewe ekiwandiiko ekikugira ekintu kino mutuyambe kubanga kino kyetuliku operation ya gavumenti chukua yote buli ekiri busoga n'ekiriwo. Era olwaida olinaweeraku tukusuubira tujja kuba n'emikono 3 signature emitwalo 3 nga dolonna diri wano nga diri kuwakanya kintu kino. Era tujja kutalayiga busoga yona nga tufuna signature kuba ekigema ku LC5 bakansala n'abakulira ebyobulimi ab'obwakyabazinga mu bitundu ebyendawulo bonna bajja kusayininga. So olwedde omusango gwaguwangwire muli gitwalawa mu palamenti mu Farmers Federation emikono tugitwala mu Parliament ya Uganda era nga olwedde twasitinza appointment ni Right Honorable Speaker owa Uganda ngaikiriza okuba nga twalayo petition yaife tube nga tugitaayo abe nga tuwa omukisa tugite ku order paper tube nga tugiteesaako.